First one to nilupad karo aretas kaduha. Sana ko ni alambre, sinalang. Kabar ba kay nanas itong tungod, no? Marata pang liuli-ani. Pila ikaduha na to kanina na ikatulo. Siha na to ani ay namis alambre god. Mura gini makita gyud. Yung takatabog bawal naman. Kedua to no, ani katulo. Tulo na to. Mura mo sa mga ista ng lakaw, no? Yeah, it's fine here. It's fine here. When we get there, they're all gone. Okay, kaupat.
Coming na, ikalima. Here comes number 6. Gin kayo. Sama ni oy. Ngumpot kita ni skural. May waman ni kaut danan na po iniirog. Okay, here it comes. Number 6. Hey guys, number 7 guys, dagkong kayo. Saba gini kayo ron. Here comes number 7. This is number 7. Number 7. This is very loud now, it's too big. We're 2 to 3 minutes ang interval, no? Okay, here comes number 8. Hirap na.
Okay, wala na. Okay. So ato adyong na saksihan karon mga kaigsunan nga walo ka UPS plane. UPS airplane ang milupad. Kaso lang na ata sa alam naalang ta sa kural, no? Mo ni ang hub airport sa UPS, Louisville, Kentucky. So naka-timing lang yun ta, guys, nga nakakuha tag mga eroplano nga nanglupad. So every 2 to 3 minutes tong interval at 5 o'clock sa kahaponon. Today is March 30, 2022.